Warubizi. Bakunzi ba Warubizi, iki ni cya kiganiro mukunda cyane mwaba mushikirizwa ku minsi ya gatatu. Je ngiye kukibashikiriza, nitwa Sandrine Uwimana. Ico kiganiro mukaba mugikurikirana biciye mu ishengero rya CLC riri ku cicaro ca Phoenix, Arizona. Uyu munsi rero turi kumwe n'umukozi w'Imana Apotre Ngarambe Aimable. Kaze Apotre mu kiganiro cacu ca Warubizi. Okay, murakoze Imana ibahe umugisha Sandrine. Nanjye nitwa Apotre Ngarambe Aimable. Ndanezerewe cyane kubana namwe muri iki kiganiro. Imana ibahe umugisha, murakoze. Amen, amen. None ga Apotre, mu gutangura kenshi ngaha muri studio zacu dutangurana n'isengesho imbere yuko dukora ibindi byose. Kaze rero mu dusengere hama tubandanye, sabaho umugisha. Data, mu izina rya Yesu rikomeye, turaguhaye icyubahiro, turaguhaye amashimwe ko watuzigamye kugera aka kanya, kugera uyu munota turi hano muri studio. Turagusabye ngo bane natwe kandi ibyo tugiye kuvuga byose bibohora imitima myinshi, abantu bose bamenya agakiza kawe. Tuguhaye icyubahiro mu izina rya Yesu umwami wacu, amen. Amen. Murakoze cyane Apotre. Rero turashaka gutangura tubabaza, mbega Apotre Ngarambe ku batamuzi ninde? Mutubwire muri make. Apotre Ngarambe nuko nyine ni Ngarambe. Ndi umugabo, ndubatse, nitwa Apotre Ngarambe. Ndafise umudamu n'abana 7. Ndi hano muri Amerika, ntawe ndi muri Afurika. Ibyo ngibyo. Murakoze cyane. Wow, nukuri ni gitangaza. Imana yarabagiriye neza, birumvikana ko yabahezagiye. None abo bana bose mwatubariye muri kumwe n'umufasha wanyu, muri kumwe ngaha muri Amerika? Bose turi kumwe hano muri iyi state ya Arizona, ariko tuba muri Tucson, niho dukorera ibikorwa by'Imana. Umushumba wanjye ni Kaneza Alex, mu ishengero rya Presbyterian ku ishami rya Arise. Imana ishimwe cyane. None ga Apotre, mumaze igihe kingana gute hano muri Arizona? Muri Arizona tugiye kuhamara, twaje ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa 4 uyu mwaka nyine. Nibaza ko turimo kugira amezi 5 aha muri Amerika. None ga Apotre, numva mfise ikibazo c'amatsiko. Musa n'abantu bakiri batoyi cyane, ariko mukaba mwatubwiye ko mufise abana 7. None abo bana mwotubwira mwabaronse mu gihe kingana gute? Bega byaroroshe? Mwagize mariage mungana gute? Bibiliya ivuga yuko abana ari umugisha uva ku Mana, ariko twagize mariage ngenda nifite imyaka 23, nari ndimo kwiza 23. Urumva rero kuva iyo myaka 23 kugera uyu mwaka ndimo kwiza imyaka 43. Urumva ko harimo urugendo rw'abo bana 7. Nukuri mwarahezagiwe cyane. Mbega none mwe mwagize mariage mukijijwe, mwakijijwe mwaragize mariage? Mwotubwira gatoyi muri urwo rugendo. Ibintu byo gukizwa gakiza nibyo ni byiza cyane ko bibimbajije. Imana iguha umugisha. Ngewe natandukanye n'ababyeyi banjye mu 1996. Nibwo navuye iwacu mu ntara muri province nje mu gisagara cya Kigali, mu mujyi wa Kigali. Aho rero nahageze atakaje nje gukora ari kuba mayibobo. Bita ninjira mu kunywa ibintu byitwa urumogi. Urumogi ngira ngo ujya wumva baruvuga, kunywa ikore n'ibintu basonesha ibirato, benzine, birya bitoro bitwara indege. Urumva rero kuva icyo gihe 96 twarafunzwe katari gatoya, ariko apana kutwagiriza icyaha kugira ngo badushyire ahantu mu ikosorero tuvemo turi abana bazima. Mba muri urwo rugendo rero kuba mayibobo ndarubamo
9, 6, 7, 8, 9, 9, ubu ndi umuntu wanyweye urumogi rwinshi. N'abaciriyemo gatoya muri icyo gihe mwari mufite imyaka ingahe ga Apotre? Muri icyo gihe nari mfite imyaka 13. Mwari mukiri bato cyane. Nabitangiye mvise imyaka 13, ndaba muri ubwo buzima nk'urumogi ndabibamo, ariko biza kugera igihe turanywa ibiyayuramutwe byinshi cyane, ibyo bintu by'urumogi turabivangavanga, noneho njya guca imbere y'urusengero ahantu barimo gusenga, maciye nsanga arimo kuririmba korari yitwa Hoziyana, sinzi niba ujye yumva yo mu Rwanda. Ndanayikunda cyane. Nanjye korari narayumvishije numva ndaryohewe, ariko nasinze mu mifuko mfite mu rumogi, njyamye mvuye kugura kuri Sonatibe abantu bazi ku Kicukiro. Rero nzamutse kare gato mbonye abantu bari mu gikorane, ninjiyemo mbona ko biryoshye, ndahaguma kweri. Bavuze ngo bahamagara abantu baza kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza, nanjye ndaza, ariko narindushe bya bindi byo kuruha, kurara hanze, ntuzi mamiyari, ntuzi papiyari, ntuzi famiye, guhora buri munsi bagutwara mu kimodoka bakabajyanira ejo mu Katoro mukagaruka, kuba mu buzima buteye ubwoba. Nubwo buzima nabagamo rero mbere y'uko nkizwa mu 2000 rero nibwo naje kwakira Yesu. Nyine muri iyo minsi mu kwezi kwa mbere mu matariki 11 nibwo naje kwakira Yesu. Ninjiye aho ngaho ntabwo nahasohotse, bahamagaye abaza gukizwa, nanjye ndapfukama, ariko sinarinzi ibyo ari byo. Ntangije gupfukama, nari nambaye agakanzu, sinari nshajije nk'uko nshajije, nambaye agakanzu navanye iwacu ka mushiki wanjye yahora yambara, niyo rero arakampaye. Nakira Yesu, turataha, nsubira kuyirigara, ariko ndababwira abana twanywanaga urumogi b'abamayibobo, ndabwira nti ngiye mvuye mu rugo kwa Yesu, mugabo uzobishakishe zaze tujyane. Barampinga, ariko bukeye ndagenda njyayo, njya ku rusengero nirwayo njyenyine, nta amateraniro yari ahari. Rero bigenda biza gutyo, mpamiriza gutyo mugakiza. Imana ishimwe cyane. Byari ibihe bitoroshe kandi mwari mukiri abantu batoya. Byari ibihe bigoye cyane kandi biruhije. None ga Apotre, muri ko muravuga numvise ikibazo kinjemo, icyo gihe cyose urumva ko wari ufite ababyeyi ukabasiga. Ni iki cyagutumye uvana n'ababyeyi? Kuko urumva abana kuri iyo myaka baba bagikeneye ababyeyi, baba bakeneye indero y'ababyeyi. Ni iki cyabatumye muja mu ibarabara koko mugatandukana n'ababyeyi mukagira ayo magorwa yose? Sandrine, Bibiliya ijambo ry'Imana riravuga ngo icyazanye shitani yazanywe no kwica, no gusenya, no kurimbura abantu. Navuye mu rugo ntacyo mbuze, amata ahari, ibyo kurya bihari, ndagenda bwa bwangazi. N'ubu mbabaza mbona abana bari mu biyobyabwenge nk'ubwo, nkumva birambabaje. Ndagenda, ariko ngenda ntaziyonja. Nyuma nibwo naje kubitahura. Najyaga mpura n'umumama akambwira ati ibintu bivemo, uze nkujyane muri famiye, nkamurahira. Numvaga ariyo ubuzima bwanjye, numvaga ariko kubaho kwanjye, numvaga ari byo bigize. Ariko duhura n'umuntu aruta abantu bose babaho ku isi. Hari umuntu abaruta, natwe turuta, aruta ibihe, witwa Yesu. Amen. Niwe wankuye muri ibyo bintu by'urumogi rukomeye. Njye nanyweye urumogi Sandrine, nanyweye urumogi ku buryo imvura y'intasurano urayizi, igwa igahita umuvukantwara ukanjyana ukangeza nk'epiriya. Mu gitondo nabyuka nkasanga ndi mu muferege, nabaye nabi. Ariko rero nza guhura na Yesu. Rero mpuye na Yesu arandyohera cyane. Niyo mpamvu kuvuga ko nabaye mayibobo bitantera isoni. Urumva ko mfite abana 7, hari n'abandi ndeze b'imfubyi benshi cyane. Biranezeza yumviye intahe yuko ndi kubabwira ko nabayeho muri ubwo buzima, numva ari fier kuri njyewe. Amen, amen. Aho nyene hari ahantu muvuze ngo kuva menye Yesu, ndashaka uwo munezero wagize abariko baradukurikirana mubasigurire. Hari abantu benshi bazi ko gukurikira Yesu ari kuruha, ari kugorwa. Yego ijambo ryayo riratubwira ngo tuba twikoreye umusaraba, donc ntibiba byoroshe, duhura n'ibibazo byinshi, duhura n'intambara nyinshi. Ariko we wavuze ko wararyohewe.
mwotubwira uwo munezero kugira ngo n'abakiriko barezita n'abakiriko barakekeranya nabo bagira ico bakiriye. Nagize umunezero umunsi wa mbere, ako kantu ntaho nari nakavuga, ariko nko mu rusengero nemaze kukavuga. Nagarutse ku rusengero ku munsi wa mbere, nakuye ko n'inambaye agakanzu. Ngeze ku rusengero nsanga nta bandi bahari, ariko nka saa 4 burya umukozi w'Imana kujya ku rusengero akakira imitwaro y'abantu, pasitori ari ku rusengero ni ikintu kiryoshe cyane. Njyewe rero mbonye ndambiwe izumba barimo kuva nshaka gusubira inyuma, mbona pasitori araje yitwa Antoine Zigira Umugabe, yari afite akantu k'akamoto yagendagaho, mbona aragaparitse, ndiruka nkamuhagarara imbere ndamubwira ngo bwira Imana impumugisha. Namutama azamura ikiganza hejuru yanjye arambwira ngo Imana igumugisha mwana wanjye. Ndataha. Kuwa kabiri ndagaruka, kuwa gatatu ndagaruka. Rero uko ngarutse buri munsi nkamutega nkamubwira ntibwira Imana impumugisha. Umugisha rero ngeweho natangiye kuwubona, natangiye ku munsi wa gatanu. Umunsi wa gatanu ndamanuka nje kuri Sheri ku Kicukiro harya haruguru ya station, ugeze kuri Sonatube ubona urusengero imbere yawe. Ndaza rero mpageze ku rusengero muri niba turasenga, ndaduga haruguru hari inzu ya pastori, nkujya kuri Ziniya. Mpageze mpora ndeba mu ikanevu gucya, nayo ndimo gusenga Imana ngo izampa imyenda nzambara dimanche. Mbona umupira wa Lacoste, aho foto nzokabereka. Ikindi kiganiro tuzokora ndacyagafite, urumva. Ndabona umupira mwambaye mbona ni mwiza cyane, ndazamuka nje mu isoko. Hari umumama yaho aradufasha, hari umumama batatu, hari umumama wari ufite akaresitora witwaga Mama Dudu. Ntabaciriyemo gatoya, mwatubwiye ko mwari mwambaye akantu k'agakanzu, noneho Imana ibagiriye umugisha, mwayisabye impuzu yo kuja gusenga, ibahaye agapira. Ako gapira nako kari karekare kavuye kavamo ikanzu, canke Imana yaremye akabutura gute? Aho niho nshaka kukubwira rero. Twaraduze, harimo abamama mu isoko, harimo umuntu yitwaga Lucy Mukankuranga Lucy, Mama Dudu yari afite akaresitora aho ngaho. Hari n'umama yitwaga Christine wacuruzaga ibintu bya caguwa. Hari uwundi yitwa Mama Diana asengera muri ntuza muri Zion. N'uyu munsi ejo ikiganiro mushobora kugishyiraho akabahamagara akababwira ati ndamuzi. Ubu niho jyaga duha icyayi, rero n'umumama mwiza cyane. Rero nahise ninjira ngiye kureba Mama Diane, ndamubwire ko Imana impaye umupira, yakanzu ngiye kuyikuramo. Nteye intambwe nka zingahe mu isoko, mpita mbona ikabutura isa na wa mupira. Aho niho nari nkeneye cyane. Yakabutura isa na wa mupira rero. Nayo ndebye ako gafoto nzoka kwereka n'ubundi agafite kabisa, ntago nzogata no mu ijoro nibaza ko bikunda ko nkajyana zokajyana mwereka Imana, urumva. Rero ndangije wa mama ndabimubwira araryoherwa, njya kureba bita Mama Benita hepfo. Rero ngira ikibazo cyuko nzajya gusenga ku cyumweru ntambaye inkweto. Inkweto ahantu nazikuye muri pamu inyuma ahantu bamenaga ibintu by'amakara yarara. Ndagenda nsanga inkweto z'abamama z'amaferme urazizi, urumva. Rero kuwa Mungu nagiye nambaye gucyo. Mumama mu isoko arama amafaranga 100, arambwira ati yakira mu ituro ujaje gusenga. Mugabo sinajyanye iryo turo, nahise ngura magasaha ka 70 ka disco. Mwari mukerebutse urumva rero. Ndamanuka rero ngeze ku rusengero. Kuva icyo gihe nkunda kwicara imbere, mpita ngenda nicara imbere ndanezerwa. Barasenga, barigisha ijambo ry'Imana. Hagera yuko rero tujya gutanga amashikano, baratubwira ngo dutangire Imana. Gutangira Imana bizana umugisha. Ngiye ndavuga nti natwaye igiceri cy'icumi cy'ingorongoro, nasaguye hahandi kuko nariyeho veni. Urumva ndamubwira ndafata ndavuga nti reka ntuwe iki giceri, mugabo naka gasaha ndagaha Imana. Imana igikambara, numvaga mfite umunezero utabaho, wa wundi utabaho. Ndangije gukora ibyo ngibyo rero, agasaha nagatanze harya, ndatanga na kagaceri. Ndangije kwicara, umumama wari uri inyuma, nako n'umukobwa so umumama, ahaguruka ari kuvuga mu ndimi. Araza mfata ku mutwe arambwira ngo Imana izaguha umugisha, izina ryawe zagira rurangiranwa ku isi yose, uzazenguruka ibihugu byose uvuga Kristo. Aho ndapfukamye, arangije asubira inyuma. Ndangiza ndi kubaza abantu twicaranye, none ko Imana yari kuvugana nanjye ko ariko mumbwiye murayibonye iciye
mwari bwamenye ingene Imana ivuga niho mwari mugikizwa ntabyo nari nzi, ntabwo nzi ko iba mu ijuru, nari nzi ko Imana iba nkarya mu Giporoso nimba uzi Remera, ifite urupangu nta wundi muntu arugeraho rugerwaho n'umuntu pasitori. Kuva ubwo rero Yesu aramfata. Haleluya, haleluya. Yesu aramfata arankomeza ndabatizwa. Kubatizwa ubuhamya bunini, ngumana kaga kabutura kagapira ndiga bamwe barabatizwa ya hotaro byageza imbere hotaro nayambara yashyuha ikanyotsa ikankeba. Ndafite mwene data twe twakirijwe hamwe nawe, ndagenda ndamubwira none bizogenda gute, arambwira ati tuyikate, dushyushya imbugita turayikata, amana arasohoka. Iyo narayambaye hafi nk'amezi 2 cyangwa 3. Ariko mu rusengero nta wigeze abibona, nta wigeze abimenya, yari njyewe na Kristo. Urumva rero ndaba muri ubwo buzima. Ndasiba ubwa mbere kubatizwa kubera ko mbuze imyambaro yo kwambara, ndasiba ubugira kabiri ko nabuze imyambaro, ndasiba ubugira gatatu narabatijwe. Nabwo imyenda nyitwizwa n'umuntu yitwa Werarisi n'umuhanzi ari mu Rwanda, akunda kuririmba indirimbo yitwa Mbereka. Niwe nagenda mubwira nti Werarisi, wowe ufite imyenda, ufite mama we yitwa Gasikora, ndamubwira ni njyewe wamfashije nkazobatizwa. Arambwira ati imyenda nahora nambara ngenzo yikuzanira. Arampa ishati n'iyo foto nayo uyu munsi ndayifise. Arangije ntiza supresse za tari, ari mugabo yarafite ikirenge kinini, njyewe wagira ngo nakarengeri gato, wagira ngo ni inkoko yashyizemo. Ndagenda ndanezerwa ndabatizwa. Urumva rero nkomeza ubwo buzima kugera uyu munsi bwo kuba ndi muri Kristo, bwo kugumana agakiza ka Yesu, kandi ntago nzokarekura. Ubu mutwaro mfite ndimo gusenga ngo nzagere mu ijuru, mbwira Imana ngo muri bya bihumbi by'abamayibobo warantoranije, Mana wanciyeho iki. Nuko bimeze. Imana ishimwe cyane nukuri. Intahe turacari mu ntango, ariko numva je namaze gufashwa, kandi ndizera ko nabariko baradukurikirana bariko barafashwa. None ga Apotre, turumvise muri urwo rugendo rutari goroshe kandi rukunezereye, Imana yarakuremeye ibihe byiza muri ico gihe. Nashaka ndababaze, byarangiye gute ko wamumaze gukizwa urumva ntimwosubira kuja mwibarabara? Hari ukuntu Imana ikuganiriza ikanakwigisha ikakwereka ko kazoza kawe ari keza. Donc ubundi kuja mwibara n'ibindi, uretse nuko abana bamwe kenshi ni satani, abana bisanga mwibara satani yabatwaye. Rero mwebwe urumva mwari mwamaze kuri umwami Yesu, mwamaze ku bana bavuze ko mufite amasezerano, mwicaranye amasezerano akomeye. Mbega none mwahavuye muronkaho kuba mukijije umaze kubatizwa, mwavuye muronkaho muba? Kuronkaho kuba byambereye ikibazo gikomeye cyane. Ku rusengero naho batekaga ku munsi wa Mungu, batekeye abashitsi. Turakubitwa n'inzara birakomera. Shitani kambwira iti bireke wisubirire mu isi ugiye kwiba. Nkabwira shitani ni ndemera mpfe, ariko njyewe ntabwo nzosubira mu byaha. Nza kubiganiriza umuntu, hari umwana w'umukobwa witwaga Francine, nawe yari ku rusengero, ndabiganiriza. Hari uwundi mwana yapfuye, mama we yitwa Mama Bebe, mushiki we yitwa ba Clarisse na ba Françoise. Uwo mwana n'umwana yapfuye, arambabaza cyane. Arambwira ati rero ko bimeze gutya, yajyaga nzanira ibyo kurya avuye ku ishuri, akanzanira duke akampereza. Arambwira ati ugerageze uko ushoboye ushaka akazi ko mu rugo. Nujya gushaka akazi ko mu rugo uzajya basabuze gusenga, ariko nuguma aho uzopfa. Akazi nagashatse amezi 4 kose ndakabura hafi 5. Biranga neza ndabura. Kakazi nza kukabona nyuma bingoye, ndagenda njya gukorera umuntu. Ariko akazi ko gucunga utwana tubiri gusa aho ngaho, nkadutekera utwana tw'imfubyi twagize ingorane. Mama wabo abavyeyi babo barabica muri jenoside. Utwo twana natwo ndagenda njyayo kuducunga gusa. Mpageze aho hantu rero nahaboneye Imana Sandrine,
n'uyu munsi nibuka nkavuga nti Imana ishimwe. Imana ishimwe. Nahageze barambaza bati urazi gukora akazi ko mu rugo, ndabwira nti ndakazi kandi reka da ntabyo nzi. Burya ababyeyi mudukurikiranye ujye mwigisha abana gukora, umwana mumwigishe gukora. Iyo umwana umwigishije gukora niyo utakiri kumwe nawe upfuye ka kantu wamwigishije kamugumamo. Twebwe twavutse turi benshi, twari abana 10, bakuru bacu barabikoraga, twe ntabyo tugeze dukora. Ngeze aho mu rugo rero barambwira baturazi guteka, ndabizi, bati tekera abana ifiriti. Bana bashikije no mu bintu bikomeye. Reka nkubwire ibitangaza nakoze. Ndagura ibirayi ibiro 10 ndagenda ndabizana, ndafata idebe rya usa y'amavuta usa y'amadebe yabaga yanditseho usa, ndarikata mfata isafuriya nini y'amavuta yose nyasukaho. Bya birayi ntago nari nzi uko babikata ngo bibe ifiriti, nari nzi uko byikata biri mu mavuta. Ndafata rero bya birayi byose shyira muri ya safuriya nini, ndashakisha ndapfundikira, ngerekaho yindi safuriya, ntereka ku mbabura. Ifiriti ndayitegereza, napfundura nkasanga byabaye potaje. Biramara amasaha 5 abana batangira gusinzira. Umusaza wo mugabo ni umuntu mwiza yitwa Sinabyo Oscar. Arati ko abana badafungura uri mu biki, ntiburya byanze kuba ifiriti. Araza arareba, hageze aratwenga, araseka. N'umuhungu we ururabo bose baraseka. Uyu muntu yitwa Kabirigi Michel, bari mu Budage. Uwo musaza arabwira ati ntimumubwire nabi, nuko dusetse tukabona ibintu bimeze byari bikenewe. Baragenda bajya kuryama, bararya imikati n'ibiki. Ngira ubwoba bwo kuzongera gukora ku birayi. Barama umuceri, nabyo umuceri ntabyo nari nzi. Nshyiramo amazi yaherwa, umuceri wahiye nkongera amayandi, naho tuza gushiduka umuceri wabaye amazi. Ndagenda mfukama mu cyumba aho bari bampaye indyama. Bari abantu bamfataga neza nk'umwana wabo 100%. Ndagenda mfukama mbwira Yesu ni none wowe ko navuye mu muhanda nkaheba kunkura umugi, akazi narinje gukora ko kananiye, byose ukabona byanze kutanyigisha. Yesu yabwiye Dawidi Zaburi ya 37 iramubwira ngo nzakwigisha nkwereke inzira ucamo, ngo kandi ikiganza cyanjye kizabana nawe. Mbwira Yesu wowe uri hehe, kubona ubuzima bungoye, ntagira uwepfo ntagira uwa ruguru, wowe uri hehe. Pfukamye aho rero, nari mfukamye ndasinzira. Nsinziye Yesu aramanuka nsangaho, arambwira ngo nzabana nawe, nzagukomeza, nzakugira umuntu akomeye cyane. Ndabyuka ndasohoka, nta byumweru nka 3 byaciye, wa mubosi azana undi mukozi, arambwira ati wowe ntago nkwirukana, kuko hano mu nzu wacu haba amadayimoni, uzajya umusenge urya no wakora akazi ureberera abana, ufashe uturimo twana. Imana yabahaye promotion kuva kera. Urumva rero mbambonyeho kuba gutyo, aho narahabaye hafi mu mwaka wose. Ndangije Imana ikoresha umuntu, araza arambwira ngo Imana yavuze ngo uve hano. Ndabibwira nti ntago ngiye nava ngaha, ntago nahava, nta handi ngira mba. Nayo mafaranga utwo bampaga nabaga ndi gufasha imfubyi, abakene bose. Ntabaciriyemo none no mu gihe bazanye ubundi mukozi mwagumye muhembwa? Yagomye amakatire miri kweri. N'umuntu mwiza cyane. Yagomye amakatire miri. N'umunsi musezera yarampaye amafaranga ageze ku 70,000. Arambwira ati kumbwiye kugiye mu murimo w'Imana, genda Imana izabane nawe. Kandi yari menshi ico gihe. Yari amahera menshi cyane. Urumva rero ndasubira ku rusengero, nsubira iwacu kuri sheri aho kuri Panekote. Ndahakunda, ntago umuntu yavuga Panekote nabi. Njya nibaza ko n'umunsi napfuye wenda ariho ikiziga cyanjye bazogisengera. Ndahakunda rwose. Mwahaboneye Imana birumvikana. Nza muri Amerika ku itariki ya mbere iki kiganiro bazogikurikirana. Naragiye nicara mu rusengero mu gitondo n'abana, nshima Imana. Ndangije ndababwira nti ngiye muri Amerika, ndasohoka mpita mfata amakapo nza ku kibuga cy'indege. Aho hano ndahakunda rwose. Birumvikana. Nsubiyeyo muntu wimwe amazi ndimwe ndi gukora ibikorwa, burya ndi umuririmbyi. Nabaga mu makorari, gukora urusengero, gukora uduki tujya turimo twose, n'utuntu tuzana umugisha. Ndababarayo mbona abantu badakora iby'Imana igomba. Aho hano Apotre ndashaka mwatebe gatoyi n'ukuri. Hari abantu bazi ko gukorera Imana ari ngira kubura ico ukora canke
bazi ko guhembwa ari uguhembwa aya mafaranga afatika ariko ngo tubikiwe ibitsibo bikomeye mwohabwira abantu neza ngira mwebwe narakoreye Imana gukorera Imana kwitwa umukozi w'Imana sikora pastorali no kuvuga ijambo hariya gukorera Imana nigeze reka ku kantu nkavuge narasengiye umuhamagaro umugenzi wanjye twari batatu ntago niriwe mbavuga wenda turasenga tubwira Imana ngo tuhe icyo dukora mu nzu yawe Mana duhe icyo dukora ibikorwa byari byinshi Imana idutumaho umukecuru adusanga ku rushengero kuri sheri inyuma mu rusengero umugore wabaga muri Sahara witwaga Dansira sinzi niba kibaho niho hadusanze aratubwira ngo Imana irantumye ngo ibantumyeho tuti Imana ibantumye ko maze iminsi muyisanga ngo muyibwira ngo mushaka ngo ibaha akazi mu nzu yayo ngo akazira kabahaye rero ngo amatoilette asa nabi ngo ntazongere gusa nabi Sandrine ku rusengero rwanjye kuri sheri twarakoropaga toilette tugakoropa urusengero tugakubura sima zari zitari zaza amakaro yatari yaza tugakubura tugatera hose amazi tugapfura ibyatsi aha mubona turi abapotre tugenda mu modoka z'ibitabashwa tubayeho mu buzima buteye ubwoba aho kazi twaragakoze rero gukorera Imana bantu murimo gukorera Imana no gukoropa ahangaha abantu b'Imana bicara no kuzana aka kantu kagatereka ahangaha no umugisha ukomeye ndakorera Imana bigeze aho Imana irambwira ngo mpinduye ubuzima bwawe uvuye muri ibi byo gukora ibi ngibi ugiye kumvugira ubutumwa ntangira kuvuga ubutumwa aho muracara abasore ntimuragira mariage ndacyari umusore sindagira mariage njya mu buzima bwo kuvuga ubutumwa rero ndazenguruka u Rwanda rwose mvuga ubutumwa mu misozi ndara mu mashamba mvuga ubutumwa hari akantu nakubwiye nshaka kukubwira gatoya muri iyo minsi mbona ko mfite n'imigendanire n'Imana ndabona ko hagiye kuzaba ingorane hapfa umuntu ndabibona birambabaza shitani irambwira ngo ninshaka ukuntu mva umuntu ku rusengero yarapfuye ni umusore arapfa yararwaye baramugonze hapfuye abantu batatu hapfuye umuntu yitwaga Rudasingwa hapfa n'umuntu yitwaga Mama Diane yari afite umukobwa witwaga Diane twaririmbanaga ariko hari undi yari yapfuye yitwa Baritazaro Baritazaro we twabanye muri ubwo buzima Baritazaro mbona ko apfuye urabona ukuntu umuntu apfira ku muhanda akamererwa nabi akabora tuza kubimenya baramushinguye ariko tuza kubimenya bukeye ndi ku rusengero rero hapfuye Mama Diane yaririmbaga muri korali yitwa Iriba tumujyana kumushyingura mu Gatenga twarabyinnye turimo kugenda duherekeje umurambo nta modoka yawutwaye duherekeje ikiziga tugenda dushugwe ku nzira dushugwe tugiye bamaze kumushyira mu kinogo bashyizeho ivu turashinga twadushugwa akantu karanezeza bukeye witwa Rudasingwa tujyana muri niba twibature mu gatondo tuvuyeyo agira agisida hepfo ku rusengero kuri kaburimbo naho tugiye kumushyingura twabyinnye amakorasi twahatse kurara mu Gatenga shitani irambwira iti rero wewe ibingibi urimo gukora byose urimo kubona ibingibi byose nupfa uzomererwa nabi nk'uriya wapfuye agahera ku muhanda shaka ukuntu wica ako niko nashaka kubwira izina rya Yesu shitani arabirema muri nge ariko ibyo shitani arema muri twebwe byose imigamba dufite nta burenganzira afite hari ibintu bibiri byananiye shitani shitani cyamunaniye no gukiranuka kugororoka ikindi cyananiye shitani icyamunaniye no kugororoka ikindi cyamunaniye kiramunanira hose no ukurema shitani si umuremyi nukuri wabyumvishe shitani arambwira ngo ninywa amabuye amapire ano bashyira mu iradiyo ndayatonora ane ndabisekura ndashyira mu kintu ndavuga reka mbinywe nsaba Imana imbabazi ndabinywa byose haruguru ku rusengero kuri sherwa nandi ku rusengero utuntu twose ndaho hafi hari insina yari hafi ya robine abazambona iki kiganiro bazayimenya iyo nsina ubu barayikuyeho insina igitoki mu kiti gitoki ndagenda ndaryamamo neza nk'uwapfuye ndirambura ndahumiriza wabinyoye biri muri wewe nabinyoye ari saa 4
wabyumvise. Sandrine, habe n'inzoka mu nda ngo ijorore, habe n'akantu na gatoya. Nasinziriye itiro ritaba kuva saa 4 kugera saa 11 z'umugoroba. Ndakanguka, nkangutse ninoshe ntabasaba sinapfuye se ndakomeye. Ibyo bintu bimwe undi nawe wanywa kamanyu kangana guke birangiye. Rero numva ari rya jambo rivuga ngo muzogicica naco kizobagira. Ukuri byarakoze kabisa. Mbyuka aho ngaho rero. Hari korari yaho ku rusengero yitwa Korari Abaragwa, bari kuri petanda, ndatambuka ngo bari bafite igikorane cyo kugenda ahantu mu gikorane. Ndatambuka ndagenda nsanga pasiteri, secrétaire Claire, ndababwira nti munsi ndi burare mu masengesho. Barambwira bati nta kibazo birarire harya, naho nzi ko ndi bupfe nijoro. Ndagenda rero hako n'akantu gakomeye cyane. Ndagenda rero ndasasa ibirago ngo nze gupfa neza. Nabwo ndaryama, ubundi ngiye kuva nabo sindabura ibitotsi. Ngeze ku buriri mba nsinziriye. Urumva? Ndasinzira nka saa 9 y'ijoro. Muri ya nzu ndyamye, murumva ko niteguye ko ndi bupfe. Sinigeze nugara, nashyizeho urugi gucya, nshyiraho akabuye ngo nibaza bazahirike bizokorohe babone ko napfuye. Ndiryamika ndiyorosa aho ku rusengero. Ndangije rero saa 9 marayika ava mu ijuru wera w'Imana, amen, akandagira ku mabati, ngira ngo inzira hirimye. Ndahaguruka pana kurota ibyo nkubwira n'ibintu nabonye. Ndahaguruka ngo niruke, ngiye kwiruka mu muryango nkuyeho urugi rero mbona wa muntu arinjiye waka umuriro yarakaga hose. Ngiye kumva numva arampamagaye, Ngarambe Aimable mwana wanje. Ako kantu ko kuvuga ngo mwana wanjye karanyica n'akantu nkunda cyane. Nahise ngo mpfukamye ndarira, ndamubwira nti wowe urinde. Arambwira ngo humura ntago uzapfa. Amen. Nta muhanuzi ntaki n'Imana ije ahondi. Nasinzozi siyerekwa nibirimo kuba ko kanya. Arambwira ngo humura nzo kugira rurangiranwa, ubu niteguye kuba umuntu akomeye ku isi yose. Amen. Kuvugira Yesu. Arambwira ngo nzo kugira umuntu akomeye ku isi. Arambwira ngo umugore wawe ngo nza kugirira mariage nkubakira urugo, ngo nza guha abana 6, zobyara abahungu 3 n'abakobwa 3. Wow. Arambwira amazina yabo, mu kindi kiganiro nzo kubwira amazina yabo bose. Ubwo ni waronkeye aho nyene aho nyene mfukamyaho. Imana. Arambwira ngo kandi umugore wawe azaba yitwa Mukanziza Françoise, ngo uzomukura mu majyepfo aho bita Gitarama. None ko yitwa Paul? Niko yitwa. Imana ishe. Wabyumvishe? Imana ikora iratangaje he? Arangije arambwira ibintu byinshi, nzoguhamagara meza, nzogira ibintu bikomeye. Arambwira arangije ngo none wewe nta kintu wonsaba. Mu bwenge bwanjye, mu buzima bwanjye nkunda inka, nkunda abana. Urabona abana bararyohera. Inka ndazikunda cyane. No mu Burundi nari nzifite nyinshi cyane. Ndamubwira nti nuzompe n'inka, ariko uzompe abana 2 bakurikirana bazaba bakobwa bakuru. Arambwira ngo ibyo nzobibambwira amazina yabo, nizo nkarazimbwira, nzoguha inka, izobinda iya mbere izobindamutsa, iya kabiri izaba inka yo ku rugezi, iya gatatu izobinyana, uzogira umutungo mwinshi. Ndamubwira, arambwira byose. Arangije ngiye kubona ko yakaga nk'umuriro ntamubonaga, mbona acomoye muri wa muriro ikiganza cye ndakibona. Mbonye ikiganza cye, ibyo ndi kuvuga abantu bose barabizi, si ubwa mbere ndabivuze, ibyo abantu bose barabizi. Mbonye ikiganza cye, arambwira ngo wabonye ikiganza, ndamubwira ntakibonye. Mugabo ngiye mbona, urabona muri kano kantu mbona handitsemo ngo Amerika. Mbona hepfo handitsemo akantu gato California. Ndamubwira nti ibintu ndimo kubona sinzi ibyari byo. Arambwira ngo mwana wanjye uzonkorera ariko ugize imyaka 45, nzokukura muri Afurika nkujyane muri Amerika. Nugera muri Amerika uzaba muri state Arizona, niho uzoba. Icyo gihe uzovuga ubutumwa bwanjye ku isi yose, uzazenguruka amahanga umvugira. Ariko nihagera igihe cyo kugukura mu isi ushaje, ntago umubiri wawe uzobikwa muri Arizona cyangwa muri Amerika, uzobikwa hangaha mu Rwanda. Ngarutse gutwara itorero niho nzogusanga. Wow.
ibyo umugore wanjye arabizi, abantu bose barabizi ko umunsi nabyutse ndi kubabwira nti ngende umunyamerika kandi ubwenge bwanjye bwari buzi ko isi ingana n'u Rwanda. none gapotra ahubwo nyine none Amerika mwari muyifise mwari muyizi ko hari abantu bibonye bari barayijemwo numva ni njyewe wa mbere mu gisekuru cyacu, ni njyewe wa mbere nje muri Amerika. N'abaje baje nyuma, mabukwe ari hano muri Minneapolis yaraje, bofre yaraje, bari hano muri Minneapolis, ariko baje ejo bundi mfite abana batanu byaye gatanu. niwe wuguruye inzira muri make, niwe wuguruye inzira. Imana impira iryo sezerano. ubu naho mubona ndi muri Arizona ngirimo nk'umushyitsi. Mfite imyaka 42, nzoyikwiza 11 December, nibwo nzokwiza imyaka 42. Umugabo umaze gukwiza 45 umunsi zokwira, nzarara nimutse nje muri Arizona. nje muri ntoza muri California, aho ni Imana yambwiye ko ariho muzohereza ubuzima bwose cyane. Niho nzokorera Imana, ntaha nkorera ibikorwa byose, ntaha mutaha muja he nko kujya muhira. Donc niho hazoba hari uburaro bwanyu, uburaro bw'iwanje. Mvuye kuvuga ubutumwa mu Budage, mvuye za South Africa, kuko isi yose nzoyizenguruka, kandi hasigaye hatoya, si hanini cyane. Hasigaye Amerika, Uburayi, Aziya, Australia. Muri Afrika maze kugenda mu bihugu 28. Wow. Urumva rero Imana imaze kumbwira ibyo ngibyo, ndaryoherwa, ndanezerwa. Urumva ko Imana yaje saa 9. Burya navuye mu cyumba saa 4, nsanga abasenzi nababujije barimo kwandika. Nsanga umwarimu witwaga Rimenyande Innocent, twakunda kwita Niha, mubwira iby'Imana imbwiye, arapfukama, ndapfukama, aransengera, anyaturaho umugisha. Sandrine, ndabizura umukozi w'Imana. Mu kintu uzoganira n'abagenzi bawe, mu kintu uzoganira n'umuntu mu byerekeranye n'agakiza no mu nzu y'Imana, ujye umubwira umwungere ujya witwa pasiteri wa mbere, ujya nawe we ntuzatahe uvuye ku rusengero utamukoze mu biganza ngo mubwire ngo mpesha umugisha. Si ukumusaba amahera, si ukumusaba ikindi, ariko naho haba hari icyo mwapfuye ukwirengagiza ukagenda ukamukora mu kiganza ukamubwira uti mpesha umugisha. Mbeshwaho n'umugisha w'Imana. Rero ibihe biza kugera njya kuvuga ubutumwa ahantu hitwa Irutonde. Nagiye Gitarama kuvuga ubutumwa, ndahagera mpageze ndanezerwa cyane, ndavuga ubutumwa aho bita Gahogo, aho bita mu Ruvumera, aho bita za Nyabisindu. Gitarama ndayizenguruka, mugabo habakora ritwe Benezeri, irambwira iti nge utwebwe tuzajya Kibungo, uzuduherekeze ujye kuvuga ubutumwa. Barantwara rero. Aho muracara abasore, aho ndi umusore, ndi umujene ageze kabisa. Turagenda tujya kuvuga ubutumwa. Tugezeyo barampa umwanya wo kuvuga ubutumwa, ijambo ribanza, ndavuga. Ngiye kumva numva marayika hejuru arambwiye ngo Mukanziza Françoise arimo hano. Ryajwi mwumva cyagihe mujyanye muri rwa rushengero, muzi ko ubuzima bwanyu bugiye kurangira, riragarutse. Ryacu riragarutse, risubiye kuvuga aya mazina nyene y'umufasha wanyu. Aho nyene tuhagarara ibintu nk'ivyo biranyubaka kuko nanje bita amaso mu rusengero hose gutya ndareba. Mbona inyuma turi kumwe hano nabo barabyumva, yambaye agatambaro gatukura, yari yambaye agatambaro gatukura. Mwahise mweraguza nareraguje, none Imana yakwibutsa wone. None Gapote yari yababwiye ingene aza kubasa, ingene aza kuba yambaye. Nari mbifite ko azaba yambaye agatambaro gatukura, ko azaba yambaye akajire kera, ko azaba afite ishakoshi yirabura, yambaye na costume kirabura. Byose nari mbizi, nahoraga ngenda bizi. Burya bateraniro yose najyaga njyayo no mu mubiri nkareba, nkabona wambaye igitenge gitukura, ariko nabaza nturya mukobwa maramuzi, burya ni umufiyemeri. Nkoresha ubuhanga bw'abakozi b'Imana. Ndavuga nk'abantu muri inyuma ku ntebe y'inyuma, mwese muhaguruke dusenge, muhaguruke. Ntahagurukira ab'inyuma, arahaguruka kuko nabonaga agatambaro k'akantu k'imbere sinakabonaga. Ahagurutse rero
ndamubwira nti mfite message ntutaha utayakiriye ego andindira mu bandi avuga ati ati message y'umukozi w'Imana turabona na birya bintu hari ibintu muri iyi minsi byadutse murambabarira so gutukana bya bintu ngo bebe ngo ibyerekana ngo shushu ni byiza birya ni byiza Salomo yaravuze mu bice 18 22 yaravuze ngo ubonye umugore ngo ababonye ikintu cyiza kandi abagize umugisha hawe n'Imana urumva rero asigaye umukobwa amujyana ku ruhande arambwira ngo none se urabizi dusone twavuga ngo bimeze gute ngo message irazi ko ngiye kumubwira ngo ihane ngo igire ibingibi yaratangiye kwiyagiriza mu mutima ndamubwira ni hoya Imana yambwiye ko uzaba umugore wanjye kandi tuzabyarana abana 6 ngewe nawe tuzagera kure ngwe ngo toka mu izina rya Yesu kandi no kuri raporo biravye birumvikana urumva umuntu yari kaguhesha umugisha muri mu mwuka hajemwe abagira yagira ati wanavangiwe nyene koko aramuririmbyi uri mu Rwanda akunda cyane waririmbye ngo nturara utabivuze ngo ibyejo bibara bejo nukuri urumva umukobwa arirukanka ariko yirukanse nayo byaheze mu gihe gitoya biraza gukunda turategura mariage tugira mariage turabyara umwana wa mbere tubyara umwana wa kabiri wa gatatu uko bagenda bakurikirana kugira ariko hari ukuntu mwihusemo gato yamaze gutokesha deja yatokesheje ati katika jina la Yesu ndazi ko Imana kuko ari yari yabahaye isezerano kumukonvenkaho ndumva biroroshe ashobora gukanguka ukanya gatokesha ariko yabemereye aho nyene yaciye yizera ibyo mumubariye mbega mwaramubwiye ko ari Imana yavuze byagenze gutega apotre namubwira iyo jambo ndamubwira nti ngewe message ngufitiye uzaba umugore wanjye Imana yambwiye ko uzaba umugore wanjye kandi ko tuzabyarana abana 6 ahita ambwira ngo toka shitani abaragiye ndamutuma abagenzi ba mediatrice ba Angelica bandi bose wapi abo bose bari abakobwa bose bari abakobwa benshi harimo n'abankundaga cyane banyandikira udukete buri munsi bambwira bose njiwabo ndahaperereza njiwabo iwabo habaye ibintu by'iminsi mikuru batoya wewe babatijwe hari abahungu bitwa abanyandwi barambwira kandi nyandwi yari mu bantu bamurambagizaga bashaka kuzo ntabaciriyemo na gapote abavyeyi bo nabo nyene basengera muri iryo shengero mwari mwagiye kuvuga ngo we mama we papa we yari umugaturika urumva rero ndababwira turagenda tuhageze barambwira ngo rega ngo hano ngo iwabo ni waba mukanziza ndanezerwa cyane uti ndashitse urumva rero ndamutelefona kuri telefone ntabyo kumubaza byinshi namuhamagaye bita amakuru yawe umeze gute ibyo nakubwiye warabyumvishije nibirya rero nimba ubyemera tuzohurira ejo bundi ahantu ngiye nkunda guhurira n'abantu n'ahantu hitwaga kuri Tranyirite tuzahurire kuri Tranyirite dutegure mariage ntazi n'ahantu batokwikeka ko ikintu kibi ntanzi barabarokore hari umuntu yitwa Pierre yari afite restaurant igezweho iryoshe ntanzi ntituricarana ngo tuvugane ntazi amazina yanjye yose urumva telefone arayikupa nangije ndatekana nongera nsubirayo ayikupa nta kintu na kimwe babwiye nta kintu ambwiye byarangoye muri uko kwezi kuko nashaka kwabibanza akabigira nkagenda nkabaza abagenzi banjye bifite abagenzi banjye ntimuza ariko siriya mukobwa ko agoye nzabigenza gute ngo urumva ngo urukundo ngo urabanza ukamwereka utumenyetso tw'urukundo nkamubwira nti tumenyetso ko ntatwize nzajya nge imbere nkora amasinye ngire bya bindi by'imitima nkora ibiki nzokora ibiki nkamubwira nti mukanzi ntingiye birya ntabyo nzi kabisa ngiye marambwiye ko tuzobana nimba utabishaka uzogende nzokurindira nkaho waba umaze kubyara abana 15 uzogaruka tubana none yigeze babwiye ati basi mumaze kuba ko Imana yababwiye ntigeze avuga ati reka tuje nje gusenga maze kumukonveka kabisa yarambwiye ati uretse ngiye gusenga rero agiye gusenga
kame mwaragize ivyizigiro kuko mwari muzi ko agiye gusenga Imana nayo yababwiye aho wacu uvuga utaha ndatekanye Imana igiye kubikora. Ndafite mabuka w'umusenzi cyane barwaje mutoya wiwe bamujyana mu bitaro biti Kabgayi. Rero njyana n'abantu tuherekeje abantu tumugemuriye tugezeyo mabuka abwira abo bana ati rega ati buriya urya muntu azaba umukwe wanjye ngiye Imana imaze kubimbwira gatatu mu nzozi. Mama wa Mukanziza Francine Françoise ati buriya urya muntu azaba umukwe wanje ati Imana imaze kubimbwira. Urumva rero umukobwa nta bundi buhungiro araza arabimbarira ari waje kubibarira Sandrine mvuga ubutumwa inkweto yaratobotse ishati nyihindura ari ishati imwe nambara urumva mwimesa mukayanikira yumba mukamba kuyanikira hejuru y'imbabura tumaze guteka mu ijoro mu gitondo tukayambara. Umukobwa nawe ni umudandaje uri aho ngaho ubo umukire uri aho ngaho uba mu rupangu ruteye ubwoba bafite amaduka ari aho ngaho ariko Imana ibana nanjye yabwiye Gideyoni iramubwira ngo ugende uko imbaraga zawe zingana kandi nanjye nzaguha umugisha. Urumva rero urubanza ndarutegura ndagenda ndabarira abantu ku rusengero mfite mariage nari mfite abana 3 b'abagenzi n'abakecuru twabanaga mu gusenga bajya gushigisha bya bintu byitwa impeke wacu tubyita ubushera mu kirundi nabo byita impeke ngo nizo tuzanywa. Barampamagara mu nama ya mariage barambwira bati tuzanire budget y'amahera uzokoresha. Hari uwo nari nikozeho ngo ayinkorere nsanga yagize miliyoni n'amajana hafi 8. Yari menshi cyane. Barambwira ngo none ngo ngarambe ngo aya mafaranga hari na make ufite. Ndababwira nti ngewe nta yandi mfite ndimo gusenga ariko ya reception mfite z'amafaranga ya reception nari mfite note y'igihumbi gikwiye igihumbi cy'amanyarwanda kirimo 3,000 by'amarundi yari make. Ndababwira nti reception ndayifite barakoma amashyi bose ngo reception ko ihari wibindi natwe reka tubikora. Yari gukwira muri ico gihe yari akwica igihumbi ya reception. Ngiwe narangije kubibara nta muryango nta mama nta data nta muntu n'umwe nari mfite ngo ndi bubwire ngo namfashe. Nge gato ndabahagarike gatoyi none abavyeyi banyu bahavuye bapfa? Abavyeyi banje barahari n'uyu munsi barahari ariko nabo aho bari bakenye gose. Bari bakenya. Mwari muvuze ntabo mwari mufise bo kubarihira mugabo bari bahari mugabo akenye. Papa naragenda yimubwira ko ngiye kugira mariage arapfundura umweko ahangaha mu 4,000 yari afite ati mwana wanje kiramwa amafaranga. Nanjye nari nizeye ko yenda riza kumpa menshi ndavuga nti nuko ni nayo nabitsemo icyo igihumbi rero kiba igihumbi. Hari abantu benshi iyo ntahe bayizi twari turi kumwe twasenganaga bano ba Mutesi Pasteur Mutesi mujye mbona kuri social media abo bita ba Antoinette abo bita ba Apotre Josephine twese twari nzahare twari abantu baraho. Narambwira ngo nabanza dusigurire ngo nimba harimo gato muri iyo reception yafise ngo adusigurire ngo nimba harimo na dine badusigurire mu bakire mwategeza ibintu bizima. Nababwira nti mwe kujya muri byinshi nimwumve mfite amafaranga igihumbi rero niyo reception ngiyewe nshoboye ngiki ndakiberekanye kura mu ngodo ndakibereka ahangaha harimo fanta soda imwe yaguraga amafaranga 100 harimo fanta yanjye imwe ni ya madamu ni ya pare ni ya marene ni ya data bukwe ni ya mabukwe ni abo ngabo ni ya papa ni ya mama mu rubanza rwanjye nibo bakenewe. Abandi utampereye ntazongora ngo ntiyanywiye reception ntirangiye. Baratwenga ariko nagize urubanza ruteye ubwoba rubaho rumwe ruryoshe. Imana irahagurutsa abantu kabisa bigenda neza cyane. Nuko rero twinjira mu rugo turakorera Imana ishimwe cyane n'ukuri ntahe yanyu iraryoshe cyane kabisa. Yesu ni mwiza. Nyuma yaho rero mugenda urwo rugendo babana Imana yari yababwiye yababahaye ubwo nyene mukibana urugendo rwo kuronka kugira amasezerano yuzure. Kugira ngo amasezerano yuzure kweri Imana yabikoze uko
kwa kuntu yabimbwiye kuko twagize mariage le 14 décembre 2006 Okay. mu kwezi kwa 10 roventi z'ukwezi kwa 10 wa mukobwa yaravutse. Wow. wa wundi Imana yambwiye ko azitwa Mukanyana, yitwa Mukanyana Emma. Wow. Urumva mu minsi mike hababonetse bita David, mu minsi mike yakurikiyeho donc ya mazina yakurikirana uko nyene uko nguko. Haraza Mushoreranyana Naomi, haraza Soko y'imigisha Amani, haraza Semigisha Aime Joseph, haraza Mutoni Nice, haraza Kingi Aimable, bose baraza uko nguko. Wow. Urumva rero tuba muri ubwo buzima, Imana idukura mu Rwanda tujya kubi Burundi, benshi bavukiye Burundi, dushikira ku Musaga, harya ku Musaga n'Imbuhazi niho twakoreye ibikorwa kuva 2011. turuba ku rusengero runini rwapimaga imetero 40 kuri 38. turahaba, ndazenguruka Afurika yose mvuga ubutumwa, njya mu bihugu ibi njya mu bindi. Nuko rero Yesu anyifatira ndi mayibobo. Hari indirimbo ubutaha nibaza ko tuzasaba tugira ikiganiro kuri yo, yitwa Arantangaza Yesu. Indirimbo nziza cyane. Nibaza ko tuzogiraho ikiganiro. Yego. Imana ari ibyo yambwira bisohoza. Urabona ko na Amerika Imana yambwiye nyirimo turugurura urushengero rwa Horebu ku itariki 1 y'ukwezi ku itariki 12 z'ukwezi kwa 12 2010 niko twarwuguruye. Urushengero rurakomera, turugurura urundi mwirohero hano inyuma ya Fidodido. Narwo rurakomera, turugurura mu Kibitoki cya Rugombo tufite amashengero menshi. Turugurura mu Kirundo, turugurura haruguru, harya haruguru mu Ijenda aho bita kwa Maza, sinzi n'Imbuhazi. Kwa Maza. Urumva rero turabandanya. Mbanje hano muri Amerika, ariko nifuza ko n'ubundi muri iyi minsi nta byangoye bihari, narahageze ndaronka impapuro ndazifise zanyemerera kujya aho nshaka hose. Ubu impapuro ndazifise. Ubu rero ngiye kubandanya nkorera Imana, kandi namwe mujye munsengera, n'abadukurikiranye mujye munsengera. Ubu mfite umutwaro wo gukorera Imana gusa, kuko Imana ni Imana ikomeye. Nukuri ijambo ry'Imana rivuga ngo nta citwaza, nta citwaza kuko byose yarabibahaye. Urumva ko isigaye kuba hejuru nyene. None ga Apotre, twumvise urugendo rw'agakiza, twumvise urugendo rw'urugo n'imigisha myinshi Imana yari yabasezeraniye gushitswa ko. Ni gute mwagiye ku sinzireka iki kibazo ndakigire nk'icanje peut-être uko jewe ndavyumva, numva nshaka kumenya kwitwa Apotre. Kubera ko urumva tumenyereye pasteur, tumenye révérend pasteur, none Apotre, donc kugira uve aho hantu izo ntambwe zigenze ziduga, nabyo hari Imana yibabwiyemo. Ibyo nari mbizi cyane muri 2007 hari mu kwezi kw'indwi nibwo nanditse ikete. Nari mbimaranye iminsi Imana bimbwira yuko nzova muri Panekote nkajya gufungura urusengero. Icyo gihe nibwo nanditse ikete rero, urwandiko narwo gusezera. Nandikira Panekote, nandikira umushumba representa, ndamwandikira ndamubwira yuko njyewe mpagaritse ibikorwa nakorerwa muri Panekote, ariko ko nahagaritse umuhamagaro, kandi ko Panekote izakomeza ikaba umubyeyi wanje, ko tugiye gufungura urusengero. Ndarujyana umushumba wanjye icyo gihe kuri sheri yari Segorora, ndarumuha. Ndagenda regionali wanjye yitwaga Rurangirwa, urupapuro ndarutangayo. Representare gare yari ntuzo bitaga Samuel, ntabwo akiriho, hariho abandi, nawe ndarumuha. Samuel arambura ikiganza nsabira umugisha, arambwira ati Imana izaguha umugisha aho uzogenda hose. Turagenda rero turifatanya n'abandi bagenzi babiri, turafungura urushengero. Turangije gufungura urusengero,
habaho inama itegura ko badusengera ku pasiteri. Iyo nama irangije kuba barungika abashumba bakomeye baza kudusengera, haza umushumba ujya wumva yitwa Rugamba Albert, Bishop Rugamba Albert ufite urusengero rwitwa Bethsaida. Haza uwo bakorana witwa Vera Pasiteri Rwibasira, haza uwo bita Niyo Mungeri Apotre Niyo Mungeri Constante, n'abandi bakozi b'Imana benshi bakomeye. Baturambikaho ibiganza turi batatu, njye n'uwo bita Rugagi Innocent na Harerimana Joseph bakunda gutazira Yongwe. Turakorera muri Horebu. Rero haza kugera igihe mbona yuko njyewe nogenda nkakomereza muhamagara i Burundi. Ndagenda njya i Burundi. Ngeze i Burundi urumva iby'ivugabutumwa narabisengeweho, pastor ndabasengerwaho. Ngeze i Burundi rero ndakora umurimo w'Imana, harabo ububyutse bukomeye cyane muri uko kugurura amashengero. None harongera akorana inama isaba yuko noba apotre. Ndahamagara abakuru. Nibo babibisabiye ko mwoba apotre? Yego, mu nama twakoze inama kuko mfite abapasitori bagera muri 40. Barakora inama bati twese ntabwo turi buze kuba abapasitori, reka apotre, reka pasitori Ngarambe tumuhe abe apotre, munsi ye habe bishop, noneho n'abarivera pasiteri. Bamaze kubihitamo rero, nanjye ko ryari isezerano ry'iwanjye, ndahamagara abantu bazaza kumfasha. Papa wanjye wo mu mwuka yitwa Niyo Mungeri Constante. Icyo gihe yari ari muri Belgique, sinamubona, ariko habona uwundi yitwa Ndikumana David, n'undi witwa Bosco ufite itorero ryitwa Patmos. Nibaza ahubwo ko turi kumwe hano muri Arizona, niwe wayoboye iyo ceremony yo kunsengera ku bwa apotre. Nibaza ko ari hano muri Arizona. Turamaze kuvugana Bosco, Bishop Bosco. Nabwo rero ndapfukama, amavuta bayansukaho, mbandanya nkorera Imana. Ariko muri uko gukorera Imana njyewe ndi free kuri byose, kuririmba, ikintu kirekeranye n'inzu y'Imana, birya byo gutera intebe no gukora udukorwa twose. N'ubu ngubu haciye amezi ane wenda ntakibikora, na hano nari ndi ku buryo nziga kubikora. Ndi apotre naratsaga imodoka Flotine, wenda we mu Burundi bavuga utari wamenye, ifite imodoka nziza cyane y'Jeep yari igezwe yitwa Flotine. Narayatsaga nkaparika ku rusengero, nkakubura abadiyakone banjye, tukaba turi kumwe tugakubura ibi bintu by'amashugwe, tugategura urusengero, Imana ikaryoherwa. Rero gukorera Imana n'ibyo ngibyo, ko n'abaye apotre n'ibyo. Kandi apotre ni titire yoroshye cyane, ubundi ni ukuvuga ngo ni intumwa. Ni nayo titire iri munsi ya zirya zose, bishop na kino, ko bikuye ku bantu bashatse kugira ngo bazamuke. Hari igihe mperutse guhura n'umuntu harya muri Tucson, yari mugufiye cyane, duhura yambaye ibirato birebire. Ngiye kumuramutsa ndamubwira ni ko wabaye muremure, byagenze gute se ko duherukana muri iriya ngo yakuze muri iri joro? Mbona ni ibirato yaguze birebire cyane, ariko ubona byo namuvuna bikamugirira nabi. Ndavuga nti buri yagombye kwikuza. Hari abantu bagomba kwikuza bakabitora kugira gute, ariko no kuba umukozi w'Imana n'ibyo ngibyo. Ubundi ngo nugukorera abandi, niko ijambo ry'Imana ritubwira. Apotre nukuri biraryoshe kumva urugendo rwanyu, ni ibintu biryoshe cyane, kandi nizera ko n'abazotwumva bazofashwa cyane. Ariko kandi akandi kabazo k'amatsiko, kubera iki abantu iryo titre naho muvuze ngo ni titre isanzwe, nibaza ko ngira n'ijuru rirayizi, kubera iki abapotre benshi usanga bafite ingabire yo kuririmba? Ubundi nk'abo nzi, abo maze kumenya ubu, je nsigaye ndanamumenya ko ari nk'umuapotre, babivuze mvuga ati harabikwiye kweri, ukumva azi kuririmba, avuga ubutumwa, kanaririmba, byose kenshi bikunda. Antwanze nk'abapotre bashika kuri 3. Nk'akarorero nka apotre Kitwaza, umuririmbyi akomeye, indirimbo ze zidufasha. Apotre Sostene, ubu nawe afite indirimbo, nawe nyine agira indirimbo ebana zubaka imitima kandi akavuga n'ubutumwa. Dufatiye kuri ubwo burero rero,
hari aho bihuriye bihurira he? aho bihuriye apotre ni umuntu afungura amashengero. Yego. Ntabwo wajya gufungura amashengero udafite ingabire yo kuririmba, uzi kuvuga ubutumwa gusa, ntabwo byokunda, ntabwo abantu baza aho uri. Irya titire wumva ya bishop rero kenshi aba ari abantu bize amashuri menshi cyane, nabo kuririmba bitabashobokera kuko nibo bicara bakiyumvirira iby'ishengero bagakora utuntu twose. Iyo titire rero ya apotre urumva ko mu Efeso Pawulo yanditse ko bamwe yabagize intumwa, abandi abagira bavugishwa, nuko biba bimeze nuko biteye. Uburonda bitahuye ni ukuvuga ko ushobora uyu munsi Imana ishobora kukuvugiramo ukaja kugura ishengero ahantu runaka, ushobora kuba atabaririmbye bari bategekanijwe bari aho, wewe ukabikora ukabwira abantu ubutumwa ko n'abaririmbira byose bagahezagirwa. Rero ndatahuye. Ngewe ni vision mfise nagize, nibaza ko mu minsi iza mu myaka iza ntabwo nzicara mu rusengero. Ndafite ababishop, ndafite umpagarariye mu Burundi yitwa Bishop Dieudonné n'abandi benshi cyane. Ndimo gusenga ngo Imana impuze n'umuntu nibonere nk'imiliyoni nk'ijana z'amafaranga y'amadolari y'iwacu muri Amerika. Muzoyaronka mu izina rya Yesu. Ngende ngura ibyuma. Ngura ibyuma, nimara kugura ibyuma bya muzika, amakamera byose, ngure kontineri imipakiremo n'imodoka. Zirabona zino modoka zikwegana nasanze hano muri Amerika z'inzu bashobora kugenda ukahagarika ari umuntu akaryamamo, nayo izaba iri muri ibyo bintu nzogura. Njye mva hano njye nko muri Botswana, ningera muri Botswana imodoka nyiparike hariya nshyireho abaririmbyi nanjye ndirimbe. Ikintu cyansubye no kumenya gucuranga, ariko nabyo muri iyi minsi nshaka kubyiga. Nabyo Imana izobibana. Mvuga ubutumwa nindangiza nshinga urusengero aho ngaho, mpamagara umuntu umwe muri abo mabwire nti urusengero ngo n'uruyobore aho ngaho. Rero izo nafunguye mu Burundi n'ahandi niho reba, ariko nshobora kurufungura nkavuga nti rwitwa Philadelphia, mugabo nagera hari rundi mfunguye narwo nkavuga nti wewe witwa Jerusalem, nagera hari nkavuga nti ruriya rwitwa Bethel, nagera hari nkavuga nti wewe witwa Rehoboth. Nuko nzoje ngenda mbikora, niyo vision yanjye. None ga apotre ubunye mu bamugeze ku mashengero angana gute, hehe na hehe, mwoducira ku mayange gato? Tugeze ku mashengero i Bujumbura, turafite ku Musaga, hariya muri ville kuri fite twarahimutse tuzarya ku Mutakura. Turafite urusengero ku Mutakura runini cyane rurongowe n'umupasiteri w'umukongomani kazitwa SP, niwe ahari, ndetse n'abandi bapasitori. Haruguru yaho gatoya mu Carama naho hari urundi rusengero rurongowe n'uwo bita Rivera Pasiteri Artemo. Noneho rero agahita hakurikiraho hakurya mu Kibitoki cya Rugombo, hari urusengero rukuru ruri ahantu hitwa mu Gasenyi. Tumaze kubaka urusengero rwiza rw'ikitegererezo kabisa rwiza, ruruzi basigaye gusimanta, rurongowe n'umurivera pasiteri nawe yitwa Honorine. Noneho hepfo mu Cyunyu hariyo paruwasi nayo yitwa n'uwita Bosco. Hepfo nanone kuri Sisi naho hari iyindi paruwasi irongowe n'uwo bita Katarirenza Egide. Hari urundi ruri ruguru mu Kibitoki cya Rugombo ku isantre, bashyizeho uburongozi muri iyi minsi, ntahari bashyizeho representation nshasha, hari umupasitori waho. Na hano ujya kwinjira mu Kibitoki naho hari urundi rusengero. Numva zirarenze nko mu 10? Zirarenga mu 10. Mu Kirundo naho rero turarufite aho bita Rugero, turarufite aho bita Busoni, hari n'ahandi barimo kumbwira tugiye kugurura no haruguru mu Ijenda. Ariko aho hose ndimo gukubwira hose ruguru hose turafite pariseri, nta namwe dupanze. Imana iradufasha tukahagura tukagenda tugura. Aha tubabaje ni Bujumbura, kandi naho kuva nageze muri Amerika bizokemuka. Ngenda kunda ishengero. Yego, Imana ishimwe cyane kabisa. Nukuri muriko murakora igikorwa c'intumwa kabisa. Imana ishimwe ko jewe ndanize. Hari ibyo nahora numva simenye ngo biva, nkumva umuntu ngo ni apotre simenye byagenze gute,
kumbe ni ukugenda yugurura amashengero ahantu hatandukanye we akarengana. Imana ishimwe cyane n'ukuri, murakoze cyane none ga apotre. Urumva mufise n'abapasiteri benshi murongoye, kubu mbona ibintu bisigaye bigoye, biroroha muravyumvikanamwo neza, bigenda gute hamwe n'Imana nyene? Hari ijambo dutangireho nakubwiye ko icyazanye shitani ari ukwica no gusenya no kurimbura. Abantu twaganirije n'ababwiye nti igiti muzabona cyezeho imyembe giterwa amabuye. Urabona ko natwe dukuze turi mu myaka irengeye y'imyembe yeze, ntiwaca mu giti munsi y'igiti wunamye ugerageza ukarebayo. Wabyumvishije? Hari ibintu biriho muri iyi minsi narebye umupira ariko uba nkumbabaje, mugabo nyuma nza kubibona ndi kuri televiziyo kandi ndi hano muri Amerika, mbona ikipe yitwa Barcelona n'iyindi kipe yitwa Real Madrid. Ndabona mu kibuga abakinnyi barimo kuririmba ngo birya barimo kuririmba muri stade. Ndabona umuzamu wanejeje wa Real Madrid, naramunezerewe cyane. Ndanezezwa n'umukinnyi akina imbere, ndababona narabakunze rwose. Ndabona ukuntu umunyezamu ahagaze mu izamu ntihagira igitego na kimwe kinjira. Ndabona umuntu yitwa Benzema, niwe mukinnyi nzi ku isi yose. Ndabona ukuntu atwaye umupira ageze imbere ya Barcelona agateramo nkaho nta muzamu uhari. Niko uyu munsi ishengero rimeze na shitani. Hari injyane za representa, hari injyane z'abapasitori, kandi ntibiri ahantu hamwe, biri ku isi yose. Ariko mu byanditswe byera Yesu yavuze yuko icyo gihe, Pawulo yandikira Timoteyo muri Timoteyo wa 2 yaramubwiye ngo bizaba ari ibihe biruhije. Uyu munsi rero nibyo biriho, ariko kubw'abo bapasitori natwe harimo abashatse kugira ibi, ariko iyo wabibonye uri umwungeri uriyoroshya ukabireka ugapfuka mugasenga ugategereza Imana. Ariko ubu ngubu turi amahoro, tumeze neza, turashima Imana. Aho biri turavugana, ejo hari ibikorane by'ugaruka turavugana, bimeze neza. Icyo turiho nshaka kugira ngo umuntu wese anyumva, wese anyumva, hari ibintu bibiri nshaka tuza kurangirizaho. Sinzi n'iminota tutayimaze tugasanga twakoze amasaha 2 kandi yari isaha imwe. Hari ibintu bibiri abazumva iki kiganiro, ntagire umubyeyi aryama ajye mu nzu ngo aryame afite umwana. Muhaguruke dusengera abana bacu. Kuriya shitani yantwaye mu rumogi, benshi bapfuye mbabona, ababyeyi babo ntibababona. Babyeyi muhaguruke mbere yuko muryama. Hari ikintu cyantangaje muri iyi minsi, ndabasabye muzongarure mu kiganiro tukivugaho hose. Cyantangaje muri iyi minsi ukuntu ababyeyi bahururiye ikintu cyitwa anniversaire. Umwana akagupfana neza, ukaba utagira umwanya wo kuvugana nawe, ukaba utagira umwanya wo kumwicaza ngo umusomeshe Bibiliya, kumwereka Imana. Ni ukuri isi nta mutekano yogira icyo kintu kitabayeho, ngo twongere tugarura abana bacu tubereke Kristo. Ariko nararyoheye hano muri isi yose, nararyohewe. Ndabonye mbere yuko iteraniro umwigisha ajyaho habanza abana guhagarara kuri podium, umwungera akarambika ikiganza. Muzobona kirya kiganza cya Benwa ibyo kizakora mu minsi. Marabona kirya ntabwo ashobora kwibagirwa ko yahagaze harya, ntibibaho. Ikindi kintu cya kabiri cyangwa turangirizeho, ndafite byinshi, nibaza ko tuzaganira byinshi. Ni ikintu cy'abantu bitwa abapasitori. Si n'abapasitori gusa, ashobora kuba ari abadiyakoni, ashobora kuba ari abatama b'ishengero, ari mu rusengero afite umwungeri. Kirazira, nzababwira ibintu bitatu, nindi twongera kuvugana nzobabwira ibintu si bitatu ni bitanu bizana umuvumo. Umuvumo ukawugendana, umuvumo umara imyaka 1000. Hari umuvumo umara imyaka 1000, hari umuvumo umara imyaka 500, hari n'umuvumo umara imyaka 100. Ibyo bintu bitanu muri iyo mivumo rero harimo icyambere, kumena amaraso atariho urubanza. Kumena amaraso atariho urubanza,
kumena amaraso atariho urubanza, atariho ingorane, ibi byo gukora Ramadani, kuba umuntu yarangije gusaba imbabazi ukamubwira uti bimeze gute, ukanga ukamwica umuhoye ubusa, umuntu akagusaba imbabazi ariko ukaruka umumariye ubuzima, ukaruka yarya amaraso. Urya muvumo umeze ni mubi, mara imyaka 100 urapfa ukawusiga mu bana nabo bapfa bakawusiga mu bana. Umuvumo ugira kabiri ubaho nawe ukomeye uteye ubwoba, no guhemukira umuntu ari mu ngorane, guhemukira umuntu ari mu kaga. Warangije kubona ko uwo muntu agowe ntagira hepfo no haruguru, nawe ukagerekaho ibyawe ukamuhemukira. Ngo guprofita ingendo twavuga mu bibazo arimo. Mbere yuko nkuha akazi ndabanza ndyamane nawe, wabyumvishije, ni umushomeri. Mbere yuko karya kazi ukora uzobanza ukore kirya, ari mu ngorane. Mbere yuko ndaguha amahera yo kujya kuriha inzu, barimo kumusohora mu nzu, mbere yuko ndaguha arya amahera uzoyandiha uyakubye inshuro 10. Akirya kirimo umuvumo. Burya tubayeho abantu bari mu mivumo batazi yuko iyo mivumo bayirimo. Umuvumo ugira 3. Nzi nzivuga utari kureka mbivuga nta kibazo. Umuvumo ugira 3: kugirana imibonano mpuzabitsina n'umuntu muhuje amaraso, kugirana kurangura amabanga, sinzi uko nagisigura, n'umuntu muhuje amaraso. Donc muri famille, mu famille wawe, birazana umuvumo. Muraza gusoma mu gitabo cy'abami murebe icyo byakoze mu nzu kwa Dawidi, uwo bita Amunoni aryamanye na Tamari, nibyo byisha abana ba Dawidi bose barapfa. Dawidi agiye gutaha asanga nta numwe agihari, abona Salomo abari wasengera. Buryo rya rupfu rwishe ba Salomo bande bose bose bishwe n'icyo ngicyo. Icya kane ndavuga 5 birenze bavuga na. Icya 5 guhemukira igihugu. Hari abantu bakora amakosa, ngo yageze muri Amerika, ngo yageze South Africa, ngo yageze he, agatangira gutuka igihugu cyamubyaye, aho wataye uruzogi. Bakibagirwamo namwe ntimuze mu byibagirwe burya naho turi muri ntuza, naho turi muri ibi bihugu bikomeye. Ariko nationality yawe duhaye bagoma bandikaho ngo Africa America. Wabyumvishije guhakana igihugu, gutegura imvururu mu gihugu kiwawe nta mpamvu nimwe. Dufite abantu bagiye bahaguruka, ba Nelson Mandela bandi bose murantunga sinjya muri politike kabisa, ariko bagahaguruka mu gihe gikwiye. Ariko kwivumbura mu gihugu cyawe nta kintu na kimwe uhereyeho, birazana umuvumo. Icya 5 mperezaho ngira ngo amasaha twayamaze. Icya 5 kuvuga umuntu wasizwe amavuta aho hantu. Wabyumvishe? Kuvuga umuntu wasizwe, umuntu wasizwe n'umuntu akomeye cyane. Umwungeri burya n'umuntu akomeye cyane. Igihugu rero ntago kibamo abantu basizwe 5, kibamo 2. Habamo umwungeri w'ishengero, hakabamo perezida wa repubulika. Ntabwo Imana yo gufata ngo uyobore leta zirenga 70 ingahe itakwemeye. Kirazira guhagarara mu ruhame rw'abantu ukajya kumuvuga uko ushaka. Burya muzobona abantu birwa bayerera mu mashengero, birwa bayerera ugasanga bamwakiriye ku wa 2, undi bamwakiriye ku wa 3, undi bamwakiriye ugasanga amashengero yose yo muri etazi niyayamaze. Haba hariho umuvumo kuvuga umukozi w'Imana. Abana bantuza, abana banowa, ngo baramubonye, sinzi utwo yari yanywe, nimba yari yanyweye ikambucura izi cyangwa se nimba ari kanyanga yari yanyweye. Ngo mwavuze indura aravuga ngo dore data. Ngo uwundi nawe ahita atora umwenda yari yambaye, aba ari we yambara ubusa, wagenda wukinze mu maso, waragenda wupfukase. Ngo Imana iri mu ijuru iravuga ngo uyu mwana nafite indero, ngo iramubwira ngo nzoguha umugisha, uwo ngo ni uzasanga akomokaho baseruya, baserugi, banahori, batera, baburahamu, bande bose. N'uwo mugisha rero kuvuga uwasizwe. Hari ibintu twavuga tukajya kuri WhatsApp tugakina. Umuntu wasizwe ashaka abameze gute, ashaka abasa gute, Imana irangije kwemera ko apfukama harya abakuru bakamurambikaho ibiganza, abahawe ubudahangarwa, abari mu ijuru, ijuru riba rikuzi, wowe ntahuzwe. Nkubwira kandi kantu abanyumva ntibaze kuntera amabuye. Reka nkubwire, umwungeri mu ijuru apfukamye harya barimo kumusengera, mu ijuru riba ryanditse ngo ni kanaka kwa kanaka ava kwa
kanaka, ariko reperezanta ntajya yandikwa mu ijuru, Imana ntaho imuzi nta na hamwe, aba yanditswe mu gitabo cy'amategeko, kandi hepfo hariho ngo manda y'ibizamara imyaka 4 cyangwa 5, 6. Niko bimeze. None reperezanta ntaho ari mu ijuru, hari aho yanditse nta na hamwe. Ayoboye iby'amategeko ariko ndayoboye ibyo umwungere. Rero umwungere nituza tuzababwira abarwaye ibibembe, tuzababwira bagize gute, birahari, Bibiliya bivuga birahari. So Imana ibaha umugisha. Sandrine, murakoze cyane, n'ukuri tugiranye ibihe byiza cyane. Ariko imbere yuko dusozera kino kiganiro, twashaka musubire mwatubwiye ku kintu cerekeye abana, ariho Imana yabakuye, ariho Imana yabahamagariye nk'ababyeyi bariko baradukurikirana. Ni gute twofasha abana bacu muri iki gihe, kuko turi mu gihugu kigoye, turi mu gihugu kitoroshe. Nukuri ababyeyi barengerwa, ugasanga barengewe, ego iryo jambo ry'Imana urifise ariko ugasanga nta, uravyumva. Ni iki mwobwira ababyeyi? Icyo nabwira ababyeyi muri iyi minsi, ubwo buzima bwo kwibuzima bwo kunywa itabi, bibiki byose nabwiye ko nabiciyemo kandi cyane nari nzi ko nzapfa, ariko Imana irantabara. Rero icyo nabwira ababyeyi barimo kurerera muri Amerika, barimo kurerera i Buraya, barimo kurerera Australia, ndetse no muri Afurika, burya byararangiye naho harafashwe, hose nta heza shitani ari, hose ni hamwe. No, inama nabagira nimwe, nimba ari umwe cyangwa ari babiri, uko bukeye, uko wiyumvira yuko utazahusha anniversaire yiwe, byuko umwereke Yesu, uvuga utabangaba warabampaye. Ariko icyama bakazavamo Biden cyangwa bakazavamo Apotre Gitwaza, icampa bakazavamo umuririmbyi akomeye nka Darlene, cyangwa se icyama bakazavamo Israel Mbonyi. Ubereke Imana irabakeneye. Icyama bakazovamo, icyama bakazakora ibingibi. Noneho nuheza ugira umwanya nabo, uganire nabo. Icya kabiri, ubazane mu nzu y'Imana. Ejo nashwanye n'umuntu ndamubwira n'abana baheruka kujya mu nzu y'Imana ryari, ngo reka dango batazahura n'abarozi, ngo batazagira gute, arababitse mu shengero ry'Imana. Yego, ngo reka da, abantu baravangiwe cyane. Ubazane mu nzu y'Imana, ubereke Imana. Wa munsi wamubyaye ari uruyoya, amaze 1 cyangwa 2, umujyana umushyire umuherezi, amushyire mu biganza, mwereke Imana. Ijuru rimumenye. Uziko abapagane baturusha imigenzo, hamubyaye amujyana ku mupfumu, akavuga ati mupfumu umwana namubyaye nguyu. Ariko twebwe abakristo nabo bana barimo kutugora, umwana ntiwamweretse Imana, ijuru ntago rimuzi. Murabyuka ni mukubitana arimo kubyina. Hari umuntu aba muri Tanzania w'umuririmbyi ni Diamond usanga arimo kudigida muri za ndirimbo, abyina ibyo ngibyo. Ariko nitwicara tugasenga, nubwo isi irimo shitani, icyamuzanye ari kwica no gusenya no kurimbuka no kurimbura, tukamwereka abana bacu, Yesu azobacunga. Ejo naranezerewe, n'uyu munsi nanezerewe. Hari umama yitwa Mutesi Theophile, ari muri Canada, niho hari uwo mama yatubereye mama, yatwigishije muri Sunday School, aho maze gukizwa kubera naho nifite imyaka myinshi banshyize mu tundi twari naragwingiye. Tujyayo, uwo mama twamenyanye ejo ku kiganiro natanze muri Zoom Dimanche, nibwo yamenye, niho yanyibutse. Avuze induru ati mwana wanjye uri hehe? Nibuka isengesho nanjye nahoraga mushakisha muri Sunday School, turambura ibiganza ati Imana uzabaha umugisha, bazavemo abantu bakomeye. Kandi muri abo yarambuye ibiganza havuyemo Ngarambe Apotre, hari n'undi witwa Jean Dodier atwaye inshengero zirenga nk'180 muri Pentecote ADPR, yitwa Jean Dodier. Iryo sengesho ry'uwo muntu ryarakoze. Icyo narangiza rero mbabwira, umwana n'umwana w'igihugu, n'umwana w'ishengero, ariko n'umwana w'Imana. Mureke tubashyire mu minwe y'Imana. Umwana we gusanga arimo kunywa ibizira, hano biragoye kumukubita, biragoye kumubwira nabi, ariko gira inzira ucishamo, umwereke yuko bose babinywa nta na kimwe bavuyemo, nta buzima. Murakoze. Ni iyihe mpanuro mwoha abantu bariko bagendera muri ivyo byo, ko mwatubwiye ko mwabaye mwibarabara,
mwamerewe nabi mwibarabara ariko mukaja kuhava, ni ibihe vyizigiro mwotanga ko nabo bazoteba bakabivamwo, niki bokora? Yohana 3:16 haranditse ngo kuko Imana yakunze abari mu isi byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo budashira. Baba ababyeyi bahuye n'izo ngorane abana babo bakajya muri ibyo biyayuramutwe bakajya mu ibarabara, ndabaremesha mbabwira yuko Kristo ahari. Uko yankuyeyo mama yarihanaguye nabazobakurayo. Kandi ikindi n'abazabona iki kiganiro bazumviriza ibitwa turimo kuvuga barimo kudukurikira barimo kunywa ibyo biyobyabwenge, no basaba yuko boshaka umukozi w'Imana begereye akabasengera bigahagarara, kuko birakunda mu masengesho. Kandi natwe abadushaka ngo tubasengere twabasengera, ariko igikuru gihari nuko Yesu nabo bafiteho umugambi wo kugira ngo batabare abakuri muri ibyo biyayuramutwe. Amen, amen. Murakoze cyane. Turarangije ikiganiro cyacu, nukuri Imana ibaho umugisha. Turabashimiye cyane ko mwatwemereye kutubera abatumire, kandi nukuri twumva mufite ibintu byinshi. Mufite ibintu byinshi, turizera ko nitwasubira kubikora kuko muzotwitaba kugira ngo ubwoko bw'Imana bukomeze guhezagirwa. Mwakoze cyane rero, Yesu abaho umugisha. Murakoze. Turarangije ikiganiro cyacu rero, twagize ibihe byiza nkuko mwavyumvise. Nukuri turizera ko abantu bose bazora kino kiganiro, ndazi neza ko bazohezagirwa. Ariko kandi niba mufise n'ikibazo, hari nimero iza gutambuka ngaho munsi, muzotwandikire. Niba mukeneye umukozi w'Imana ko yobasengera kuri ico kintu, nova ko ari nka karande canke umupfumu kanaka wo kuja muri ivyo bintu, muzomurondere azobasengera. Mumva ko yatabawe uno musi n'umuntu akomeye cyane, ariko ahezagira ubwoko bw'Imana. Mwumvise ko azogendagenda isi yose, kandi mufise aho Imana yamukuwe. Rero Yesu abahezagire, mwakoze kudukurikirana. Imana ibaho umugisha. Ariko kandi sinogenda ntashimiye timu yacu ya Liani Media, niko bayita, ifise amasanamu meza, ikora ibintu bidasanzwe. Nukuri Imana ibaho umugisha cyane, mwarahezagiwe. Goodbye. What do you mean?